Wakomori wa tukufu, wazalendo wa masiwamane, nzuani mwali ngazi jamaore, rimboshele ya Mwenyezi Mungu mtukufu, marahaba bo ya rehansina mo hata leo hatabaha na humbesheani ze ntosa za hishma za hanyu nane ze salam za mstahikini. Wakati ndaunu uwe kabladhimu rijitamke hasibabu ya heza jiri haramwaye nsi ya Tunizi, hasibabu dezanziwa zitangazi wao za hoa Komori za jiri harimwa nsi ya Tunizi. Sha kadajo juwariji tekeleze basina ukaya ritaha maalumati zaid, ritaha habari zaid harimwa wala wanduikao ngo harimwensi hiyo riwaju wao ramadhamana ra watsoma dhamana maraia bahi sha ikaya wajibu ri itaheri juwe izajiri ni namna zambishi hao ni namna zanzi wao ili ikangari mwambiaoni sharike na rogwekao rikomea rimwambiani ritiso johujaramba ndongo za hambwa bawandu wamba hawandu waishia hawandu waono. Wakomoro watukufu ikaya demasihu ya he mwezi 4 uhonda letasi la he mwezi nsanu ya ho mwezi unu mwezi wa juin, yani delecati demasihu ya elekati uhonda le 5 juin rilioban leorlo na 10 yapunga sina takdira nsihu nsanu varoha meli haujapawa harimwa ensi ya Tunizi harimwa unkabala wa Sfax harimwa zisiwa zilo harimwa ye lebavu la Sfax rijo hamba haluha ya shizungu guvernora ezisiwa hizo ngizo harimwa ye guvernora Sfax zisiwa zambwao Kerkena. Alafu yezisiwa zili izo zisiwa ko wanruesh ezisiweza saya zitimuzitanu jau wandu kwa shindi waenshi dazinuka mzungu hamba ilo. Baada yabo aghlabu hotima alako wanrudo henda wenda wefanya misafara shaiwa wanru henda wende wa harma masterehi wanru wende wa harma zebistora zilo iho yomengo ni mwa hala hujisao hwema kwa matembezi yani turismu harimwale bavula la Sfax harimwanti ya Tunizi baada shesi wa shajerba ihuyu shema shijisao dezisiwa hizo sha ho karibu na zebahari za Itali ho karibu na miji ya Itali bal hata mafura menji ya rumilwao yaunga rengo harimwale bavu hilo yani petrol ngabo kampuni zinji za Itali zilio harmale bavu hilo harmaye siwa za Karkena wafanyao zihaziza hao werengaye ye maalumati werengaze faida za Tunizi wenda zao. Alafu yemasihu ya he mwezi 4 uhonda letasi la he mwezi nsanu wa mwezi riloni wa unu wa shizungu varoha japawa labalia wandu mengo mitsanu na wararu ikawo owenchi wo wahe Afrika nzidu abo ngwa hibenza abaka ya wandu wa Tunizi yabo babanu banzarongo za udunga majapao mrade manga izoti nkomori bahi izoti mu Afrika mudubahi
shahata wa Tunisi wanu Afrika wankudu Tunisi, Algeria, Morocco uhanza manga na tijindini wanunu wade watoremo warupia. Alafule japa wa hilo lilawa harmaze bahari hizo hata jana juzi dabo wanru walisau ujua babiza habari ya babo mgwa hivenza lizama. Baada lazama wanu wagoje yao ye mipaka ya he bahari wa Tunisi wanramba magardo kote armelu haye wenza shwanga waka ugoje anofanyaza hazi zao za ladhimu waparisa mabinda. Baada waparise mabinda waka ubeze wapara wanru walo harmwe ardhi wanruwa wabeze wende harmaze tabuhithi wende wa heze mabinda no wende haremwa zitabuhizi za saya za utumaini wa parise wanruwa saya walo na mo hau mabinda. Baada yabo riwono kaya alfajir besenga sina lera 6 ranzo wakati alfajir yanzi hezi nruizo ukaya wakomori 12 wangamia Tunisi harimwe bahari wakaanza walauze wabatishe wende Europa wafariki. Facebook FM wazanziha wamba ukaya walado wahamba wanziha sheda disho wisho wandu 12 wakomori wafia harma wafia Tunisi sha wao waili kabati mndu yashinda arinkao uhakikifu aho mahaleka aoze rogozibiri ana Tunisi lo bavujinji yonsi nkuyu ngabo bavumenji ngabo mahalawe njion rwabira wende warwari wende manga ushagwa chashinda warininka malumati wa mahala yajosababisha mathalan walio harmayensi wa jikazenda mahala wende wajueze habari sha tija tifanya jitihadata titahamwana dhamana ulio harmanti ya Tunisi ni muzi sekaya zerongoyo na izo kweli manati wono harma magazeti ya Cote d'Ivoire magazeti ya Ntizinroaji wanziha ukaya wanumengo mitanu wapashia japawa wahenda wafia hubarini ko owao wa Afrika nzidu. Halafu watia mbabiza mapicha wamba ukaya hena mrujuo mrulo yabo haumru yakayabo haumru tuhumloka hakayabo ijoka ya maswilaha ikaya wabeshia mapicha wende watia ili wafanyao ze jitihadi za tabu hithi wende watansaua luangalia mapicha no tansaua washinde wahakikishe ka ye mrundo hii haundo hii yani wende harma identification sha kabajani hapa kapicha la mwana mkomori. Baada zetabu hisi nahenda na uzifanya na utsahaze mbawe uharmazi habari zinu ni hakikishe ukaya zokoli baka ya wakomori yekaya wakaya wangabi ye wambo wafuwa ngabi ye tiparisa no wanaama mguna walibendo wariwonesa ukaya wakomori ihandani wambo ukawaka 15 nabora wapashia nabora mbiwa ukaya Facebook FM alfajiri warambia ukaya wanrukume na wailido wahafa yawekawa kaya 15 nasi ngasina wanru 10 wailido wahafa yabo wararu kwa sujula zamo yewavuku yekwa javuka karsujua sha sirditi dungu zila taratibu na zila jitihadi atati parisa wana mawasa ya walio hiyo. Alafwani hakikisha kasina takdira daka mengo miraru ukaya izoko elibaka ya wakomori yabo wahafa wokume na waili shawa komori wakaya yabo wakaya 16 na bano handani ramloka waka 11 sawawo wa abaha arifumlo ukaya waka 16 yabo mkini wanruwe njeze mkinishe dadisho shirudie yabo sha wanama kauni hakikishe kalwabili wanihakikishe kaya wanukumena wa ili wafumbulo wafu waunda ora wajua sha kwa janivumbuli ya mji kwa janivumbuli ya zina
kwa janivumbulia mwanamshe hau mwanamme. Ima ngwaendawe zembio watsanganyihewo nwananyao walio Tunizi, nane daula ya Tunizi ni daula ya Komori yembililo Tunizi, uendeze mbio hata washinde wahakikishe wanduikao wakaya harimwa ajali hiyo. Yani wende harma identification mgwajelia mwana madhul khairi ngebanu uonge Tunizi mguna mjaze khairi besho angu yenshi mahala huleno mahala zanongo zambazijiri sha yemrulo Tunizi na nongo zajiri Tunizi na minso Tunizi ya wenge karibuniza nongo hanani ikayange namba habari ngujojonji ya bahe kamziani ya enjeze mba weu harmaze habari zini. Halafu ema gazeti ya Tunizi Ekonomi, Capitalist, Tunis Libre waone saukaya o wanru waparisiwa wanru mengo mili wanru 20 yabanga munao kaya yajali yonziru hakuyu iri husu haku si wanru waparisiwa walio 20 yahamba ukaya wanru 12 do wahatu yabo wanru 8 do watso wahatu nabo ngabo wa Tunizi ngabo wa Cote d'Ivoire ngabo wa Congo ngabo wa Senegal ngabo de Africa nzidu no wanru wakaya mengo mitsanu na warao yabo izora kanzari mwambieni ndokaya zihabari zinu gelathimuo zirihafilishe sonti daula si daula hena mrulo nambawe uharmaza habari zinu yafanye jitihadi ya juze wanadamu wa Komori rikanza rdiri pare umakinifu rdiri pare wanadamu walio Tunizi kamil watsanganyihe wale masa wafanyeze jitihadi hata riparise ze kweli za heza nongozinu o wahafa no watu hufa no ijo mkini ke watu mloka wafu kwa jafa no wanha wapashia no watu pashia. Halafu zikaanzari trawe ndongo nzima de yotsaha dhamana yani do tsaha rifanye ukayano responsibility inu ya musawi inu ya dhulheri inu ya husamu inu ya kadha o wakati huo nsu onakangu mwafaka nsu onakangu ndo wakati wa uresponsabilize mru harimazi habari zinu shawanru wa Tunizi ngelathimuo wafanye jitihadi hata hena mrajihisi ukaya zerongozi nuzimpasa ngelathimuo rende haramali junduo rendera tansauwe rihakikishe wanadamu hatu wahafa nano watu hufa. Halafu yabo wanakanzani waswili daba wanakanzani waswili Tunizi tiro haiho muhajana shatsambiwa ukaya o wana wa Komori waloiho watimu majana mane iyode hambwani shabojo mkinike wa waswili ndogo za majana maranda wawo wenji kwa jaka henda wa misomo sho wenji wakahenda watahe bahati i nasibu wende Ulaya yabo ngabo wanruko ujua waja hanamna ya usomo ngabo ko ujua waja hanamna yo kangu ndo harma utabibu ngabo ko ujua waja hanamna yo kayangu ndo watembeye yani Tunizi na Komori yemikatabangi hiyo namne kao mruka tsurenga visa shaye visa mrungwendo harimwashi kwanza shandrege sha Tunizi rekaya Sfax reka Monastir reka Jerba reka Enfida rekaya Bizerte rekaya Tunis hoende huirenge yabo inafasi ya ukaya Mkomori shinde yende iho ngiyo sahla yabo ngabo wenji waka Senegali wende iho ngabo wenji wakaya Maroc wende iho ngabo waka Misri wende iho koya johamba wakaya Komori wanyongo wahenda iho haudhumania wanwende walauze waje Ulaya owasaya wadhumania walauze bahati harmwe maisha rekaya msomo rekando ngoyo zinraji sha
yabo ikawa ndungwa oyiho yokiri wandu waka kwa julana yokiri mathalani mru haja shangwanzo ya jaji apashie halafu hakayaka tsahau wandu ya juo wandu yake harumwe marengwe shangu tsotsa hawana nzia no wana zichonchoro zobira wandu wa pashie yabo tsikanzana beukaya bal hata madhamana wakomori walotwinizi raha kwa tsina shaida ya jimla ya hoa na wakomori walio twinizi yabo shaida diwalonisho waodo wana wakomori walio twinizi shawa some yao harimwa ze madarisi za daula za barihindi komori emikataba ngwao na burs ngwao na inscription yabo hena mruwendo shaye daula ngwaju wao ikama mathalan muhajana we daula be handu watanu shaunu mwahangwa be hawo handu watanu yabo ngwaju ka yabo unu mwahangwa ukume shawa dunga yabo wajao harmaze madarisi za nafsia wajao harima utabibu wajao harima ematembezi wajao wajewa tsahembanzi yawa bire wade ulaya ngwao wenji do yabo ngabo wakomori wa shangiria wazarongoyo hizo ngabo wakomori wa shangiria wandu waje wajendo msafara ngabo wakomori wa shangiria wandu waje wende shioni waja wende hawaka kwa wende wadunga msafara ngabo shaza nongizo pia ziri husu yani wakomori ngwao iho sha wonsi hena mrunge na upande ya faliki hena mrunge na ye mru ya shinda ya joka ya haja nanu ya shinda ya janaye harmansi ya Tunisi yabatsika paro wandu wanonti pia ikaya ye mwana madhulheri amsaba dhulheri bawo kanauni puwa yani hansi handri hajili wani mru yakaujaendo msafara emroika sumona rikaha roha hamlaha rikaka jamlaha shaya beze ya juze wala wanaanya madhamana wendao zembio zinu ikaya hasobeha mru ajende msafara haja hamri hakaha roha rikaha hamlaha rikaka jamlaha sha ya juze wala wandu yani ngeladhimuo mru ile ukaya ivano abakanso kanzande na bahize mru yemruo ihe saida pashia bala hende hafu shansi bwanda ya ukaya izonogoze sazavira idhamana hiyo isa ini zubia hansingoni sheji ezijotsonga ealdini Mustafa na wasaya wewe dekaya sonti pia rionokaza nogozi nziripasa yani deda namna ya mzugamba ao rijemplike harmwe hadisi inu yabo hena mro yatowo wewu yatoweze information ya lonizo ukaya mimi tsikawe shimina mrukadha haroha haka haro msafara huu mimi tsikawe shimina mrukadha haroha ntujua ngamina nsunda rauntsune njamona mimi ngamjua mrukadha akaya mahala ni fulani haka haro msafara huu yode joruhusu ikaya ngabo walio mathalani harama mabafu manroaji watu wahiwa dungaze japawa riwa hui yode joruhusu wanrojweze kweli zaheshe idadi shaho wakabanu wafariki nano wakaya ngaje jeli ya waonehe kwa jafariki ketsu la dhimurenge ukaya yabo mimi bo nilotwinizi na kana manzani wangu hauna reha mruhunu yaja pashia yemelinu yeda yazama yabo nsuzamba baba mjoni haka yabo mimi dekina yabo mjo yeda nafungwa yabo mjo januswa masuala yabo mjo rengwa ni ne daula ya komori ni beho komori yabo ze hoja hizo pia ngela zilawe rijihisi ukaya sonti pia owanrua hafar maimeli hiyo waodo wananyasi waodo wanashwa hatu wao doza hatu wao do jomba hatu wao do baba hatu wao do wananyasi wao do wananashwa hatu do rijemplike harmai hadisi shariti ke harma fazi ya responsabilisation mwanama mwangu komi mtukuza hakuyu ngwaje lange ban fakihi miongoni mwema dhamana
wakaya harmanti ya Tunisi wema halisi wakaya harwe konsula ko besho asafkareza nasihu yekayaho mjusa hamuhima alhamdulillah yekawono kawe moto hauwe mwanamshe hauwe mwanamme shaye ujuha hauhui hafanya umhima wa huo. Mwenyezi Mungu amjaze khair ngwaje lienge bana yaposa nogo zinu zimpasa jaboko bonso tunizisha zenogo hizo zinipasa ngam aminu kazi na mbaulizo ya johamba ukaya sonsi pia rikema dhamana rivumbuo wandu rakasina au haurivubo wandu wa roha yabo haurivubo wandu rajanao waje wadunga shombo risijifanye ukaya balabo ya haja yaja ya pashia ya henda hula henda ya rora ya bunga mbwandayo dabo midekina hawamjone kwa kamidho amana hamjone nafungwa haujau iyo ikanga sina fikra hamanda hizo ngasina uoni hamanda huo ngaranzauri yelewe namna hiyo yabo ngari jumla tabahati zinji za wananyasi ko ijokiri rishinde riwahui abani jokiri kama thalani owalio Bengarden owalio Janduba owalio Susa owalio monastiri walio tiyari wadunge japawa wende harmaze bahari za Itali wende harmaze bahari za Espanyi wao kwatsu jua kaze nogozi nuzijiri yabo ekaya rishindi rieneza imalumati wakomori pia walo Tunisi wazijua wajihisi ukango umadhamana harmaze nogozinu abunga jonda bahati rishinde rihuyo wajopashia leo nano wajopashia maudu nano wajopashia oshao alafu ngamparo wanaama waelewele barua linu ri ti keukaya banu edhamana inu ya hekonsula edhamana inu ya hoana zioni edhamana inu ya hoan wajaniwo edhamana inu ya jau babu ngarjula tabahati inji njema radio shinda rirumie rihuyo watsuahi wadunga zenzia zinu wanama wa Komori watukufu yasaya ngeladhimuo sonti pia rilona wana walo Tunisi wasomao rawato usoma sharibe zerifanyeze jitihadi ripare wala wana rijue yekaya banu kwati yabo rijue kaya ngwauna mo sha yekaya ngari parao ekanga bo namna ya ukaya ripareri wone yemru yonde ajoka ya maslaha hamanda inu bomlo wanadamu wenji yabo mnionao yonde ajoka maslaha nsijopara dhulheri nijwemba habari ya mru fulani hauni pare dhulheri bala dhulheri ruhabala henzahe adunga msafara unu halafu mwana mamraji ya joni jibu yanambia ukaya dhulheri arambia no msirini abanu dhulheri wa hasi Tunisi ngasina tiunda rubanu kajabalie telefoni hau hadiwaza hawa abanu harambiyo hende ho kusha abanu harambiyo hende dhulheraje bau na fumbo kusha habanu harambiyo hende ho hamamu ya joni hadaya sheka yanga sina namna ya ukarishideri pare namna yuriwone yemru ya wejoka ya aula manaka rejo ambi wandabu yabo narashele yendo rdiriele wendo rdirirambuwe ukaya wola mwana rakanaye Komori rambeha Tunisi ritsimletwa maya ya ukaya kana udunga meli ritsambe ukaya mime mwana hangu ngamina makinifu ngamuamini ukaya kajajo subutadunge meli kajajo dunga msafara huo kajajo mrasi tamae mruha hata harimu habari za mkomori wanzendo manga wajau harimu habari za hoa Komori wa enshio Tunisi zabari ndini dukaya mimi tiashi Tunisi mahaminji tiashimina wa Komori wenji tiashimina wanadamu wenji tiashimina wanuko wakatiraka Komori
rikafikiri yala maswahaba wala yala mawali novora katwilizi riono surwa ya zindwaji riono surwa ya koze surwa hizo kabati mrajo fikirika wandu wala wajo parokanizo noze surwa hizo pia riziono yabo mratsirenge ukayaye mwana hangu ye mhara wa bahari ye mwana hangu ye kajiutunga ye mwana hangu mimu amini ye mwana hangu ye unambia kweli ye mwana hangu kajajo subuti yafanya ndongo fulani haukajajo subuti yendea pashie meli ya mbengwendo Ulaya wana hatu wao marararu hainisa ya wapashia hahayabala wahya homa jarangani waroharmwe hawa ya komori wowe sangwa uwandraji kwati wala mwado wa jua wala mwado welewa wala mwado wa fikiri yabo watukufu nsambe ukaya mwana fulani kadejo sibutia pashie yabo mwana hangu fulani kadejo sibutia pashie yabo mwana mshangu fulani kajato sibutia pashie yabo mwana mshangu fulani kajato sibutia pashie yabo na jofanya ulemevu na katiparana hakikisha ukaya yenge na moyo hau kasujulwa mahalali hiyo rajolatsa mana umsafara wa Tunizi wabunga zemeli msafara wa majini rikasina wanruko waharana ndogo za maji hata bahi hata yala yalingo buliwa yelele sausiha yani maji ya robine wote fikiri wala kango do waele ngwajobali hafia ngwajono maji wafe no wandu waori waono wadungo msafara hamanduo yabatsikanzana be ukaya wala mru kongari fikirio kajo subutia dunge meli yapashie basi makatiri zaba winu nensi yono mahala ndwalio hajopashie twapindo hajopashia peve ya dunge bahari noende Ulaya ritile mru hata mru atwama itikeye mru halahar mwada huko na mapesa ujishinda itikeye mru halahar mwada huko wama maskini ramaskini ratajiri ikadu harmwenzi hiyo neze namna za hanze ondwe domanga izo zo sawa yabo naripare owana rijue ye kwa jaka yabanu yekaya wakabanu ye waoneha ikaya kwa jaoneha radomba ze dua Mwenyezi Mungu ajahilie waonehe na moyo beshwa ramba ukaya yemeli lawa emasihu ya mwezi 4 yani le 4 juin huwa swili le tasi lahe mwezi 5 ya juin entre le 4 et le 5 yemeli iroha shamono kaya jana dabo wanwadisa parisa zihadari wa mahsusu wa Komori zakabira armaze rezo sosio na chizindini yabo leo ndabo kwa Komori ngo harimwa mbawe uharmaze no gozim shabo wasa kwa yaka uzijua no yabo ngare wona ukaya nersombe yo dele 5 no banu yabo kerkena hendara maze bahari za Itali yabo bahanu vakaribu halisi zibahari za Itali ihodo mahala walozi wa Kerkena walozi wa Sfax bali hata walozi wa Gafsa kwa waulo iya yo hamade kamru hamado mahala washindini walo iya ukaribu na mwali namna ila nomono kabe sababiri nsi hutakdira nsi hunsano leonga sidisi dabo zerongoza sambalia do yabo jomkini ukaya wangamia le katilo ijomkini ukaya wangamia le 5 sha mrulo darini rangule 5 hata leo Mwenyezi Mungu faalu lima yuridu shay namna yashi aqli yashi mieshi yahwelewa kawati mraju aminuka ya ngabajoka parisiwa mru
harmwe bahari yakena mo sihunsanu za kamili shajumkini kaya ngabo waparsi wanaondu wangalawa wandu wa vedeti wandu wa meli wandu warengwa wabe harma miji warengwa hezo abo juyu wandu watsojua do elo muhimu do kaya naripare rijue sisi wandu lono wana iho sisi lona ze ahli zabe hawana Tunisi rijo hakikisha ukaya mwana wa hatu hakaya rom safara havuku haukajavuka yabona rielewe ukaya wandu kumena waranda ardo wavumbulo kawaka rom safara unu ijo mkini wenjeze nareleo kaya wandu wavumbulo kesaoneha wandu 20 waili wakomori kume na waili do wafariki ijo mkini zenjeze karsuzi wambeya sha hai ina namna ya halua shizungu ya statistiki ijo mkini zenjeze karsuzi wambeya zenjeze Mwenyezi Mungu yojaileke wandu wavuka walona moyo wakomori Mwenyezi Mungu yapuwa wakomori waliyo harmainzi ya Tunisi shari na mabaya nanu waliyo harmazinzi mbali na mbali andu wadunga wema japawa na ndongo hangada zinu sha na ripare rijue ba ye mwana hajojo rihadaya yarambie ukavangama domna msafara wa ansi hunda rubanu harumwa mji fulani ningare mwanzani wangu ne banutsila likuwa nida hula mwanzani wangu Mtunizi na balaka urwaria ile harumu msafara huu abaturire leme ukaya uonge beja hamanzani wahe uonge hamameti daina wanaanya na balamru habandaya harira msafaraun yemanane sheli zao banu yabo hindi dukaya yemru wahandani mkomori yakawangamie harama msafara wa imajapawa wakaula watunizi Mwenyezi Mungu mrehemu mwanzani watu rakasinaye rakaya bazima rakasuma bazima rakaula bazima rakauro mpira bazima rakafanya zendo za hatu pia bazima mimi hata tsidola la fuko minaye no wakati akahilo msafara apango msafara sisi karjazi jua shabato ubira usiku karjamona radiso uzisana si wananya wakaujua kabati hadisa tswabili tswararu ndabo warambia ukayabanu emruola hendelibi yabire yiho yende Ulaya wakati yora ado parare jua inga wejega mnono izabarizo jega seda ojata yaje yadunge msafara huo yapashie harmale japawa hakaina mwananya mshikomori wapashi harmale japawa halafu ulika msindi halitulio harmaye maji lendela patiziwa onroka yawe njilika ya zero kalika njia yakawabalia hawambia ukaya na basi henusu halafu rinji harmaye majiri pati ngemje mpashie base mwananya mzima mkomori akayabo hakana hikma hamwambia ukaya bomwana utikubali usibonti pashia wajoka msabonti utikubali wewe halafu banga msiwori la mwerisi ndihe hasibonti wakati ula wapata shaendushila walawa basi bo wapata wala kajahima shahasora mvwado henzahe yabo wala wakabonti wakaanza waje wafanya msafara mrwaji wajawa kanza fanya msafara wasaya ula mrwambia kartendebe hawangi ombie baringi ojangi ojau halafu hawambia ukana mrejei Tunizi mwende mwabaki hata hawa ikenjema mjomparani mrudi mrejei mjema ndo msafara no Mwenyezi Mungu ya mpara yeye hamba ukaya hindi hamba ukaya sisi rijali bibanu roha Tunizi rijali bibanu jerpashire rende iho soni iho yabo karsuro habanu garba banu hata wakati bajoka roha shombo halafu elengo jumkomori nanza pashia donde evan leo evan raha evan wala mra wambia ukaye hawangi wambiti sina subuti ni mteni harma meli ni mbahizeni nsina subuti halafu wamsale giri hata wakati ula daweda wambia ukaye abanunga bo wandu wafanya misafara amjojwa mtashia ni mndu mwende mwafanya msafara nyinae shami min sina urengaze dhamana hizo mane hawangi wambi nsina subuti
ni balie mwisoti jela ti poteza wandu hauti potea ikanga yitiari mwadunge mrumraji mwendo msafara ngamjo mabiani mjo para mru ya jemregeni wamba sisi rija rende abangara nzo rende wala mruha para wala mraji hajaungutsa homa pesa hajawati ya bala hawabahiza wende hata honkotswe niho ye baharika nziro ye ila meli ikauha basi baka ya mwana msheyabo mkongo uhavuku wode ya henda wakati ya waswili Itali wanjia harmaye lejumba kwandu urengewa wangali wakakwati wa wade wangali wakakwati wa lemevo ni kwamba bizangu ni kwamba biza shahula wafangilwa mbataratibu ya udoe shibalata henu jwa kashila ditapila rohen zahe zinu santre nzu jamba zohamba santre dunia roheshi zungu basi uo dia fanya jitihadi hata bo Facebook ya kabanu ya njia bala ya bufe wakati ya kaurambi ya siwa Komori ukaya dizo mgwanzao ngamsa usamaha shemwa na nyanyi kajavuka yeye akarambi hadisi wakati arambi hadisi basi ripara wala mru ulolibi yakawabahiza rihakikishe rijwemba habari shazenongo ya rambi ya haramba ukaya mwana nyanyi wao waparisi wani majeishi ho baharini wazingaro wafungwa banunga mtswenda mbio hata ni rendera wafungue baba numifanya hazmina wa jeishi jau hatoramba zenda bozila hata rilemewa wakati ula rikaurengezindru zahe mwana yasi rizininke mdu akeda Komori yabalie yende yaninke ahali yahe yabo tsikanzana bendi tsikanzana be ukaya rijujwa hambandra bwezi njizi hamada zinu rijujwa hadalwa hautulizwe roho haupatswa makini sha uhakika yemeli iroha harimwa ezisiwa za kerkena usiku na vumbu wa unu ibalia wandu mengo mitsanu na wararu yani 53 person kwa wenji wao wandu wa Afrika nzidu halafu bakamba bizawa Tunisia yabo bal hata yandi hayawabalia oyirdingo hamba ukayade nahuza shikomori shawandu ahishi zungu hamba kapiteni hau komanda yemruoi baada stabu hizi zafanyiwa ye majeish nano watala muhiza analizi wahakikisha ukaya mwengoni monro hafa do yandi hayawabalia na yemtunizi wandu wafarmu ya jaliin yabo wandu mengo mitsanu na wararu wapote ya harimaye ya jaliinu wakomori rambi ukaya wakaya 15 urja rambo ukaya wakaya 10 warandaru rambi ukaya 10 wailido afariki yabo 10 wailido afariki wane ndaworso jua dzamo engwa ona moyo ye kwa tsina moyo ye wani hawadungo wandu wanu ye kwa jawadunga mejo mkini hakarifundu arukumena warandaru shabala wane wanu mathalani kwa jaka bala kwa jaka hawadunga ijo mkini ke mathalani bala waka msafara wa mando wala watende wapashia shawa wanu wakanza wende gawanu wajadungo wabili izo pia so mkini shiha to nari tashewa nanasi maghfira ri wambe Mungu ike ngabo walona moyo rirudi ricordone sonti pia rowaliyo bonze rowaliyo ndani ya Tunizi wandu wende harmazembi wata ya wenu waze kweli batike mru ya dzihe senanga monwe mwanama banu mwanama mzanlatije tokamziani we wanu zisakanga mitunizi ntsiho ko mwana mzanlatije woi mengoni mo wandu wajitihadi harmazi habari zahe wanazioni mguna mlibendo wamengoni mo wandu wajundi harmaze tabhisizinu hata wa Parise ze kweli rishinderi unishie wa Komori watukufu mungaje elia tena mwanama mzanlatije woi hadoka ya
mji wakakaribu mbabi yawa ukaribu shaizolera mbila undaru wamba ugabesi halafu haroha haja Sfax nabo Sfax hundo mahala hulo wanazisiwa wanu wakerkena wanu wakau pashia iho walawe yabo womruko ngena mbaweu hanasirlo hule ngena mbaweu hano walio Tunisi ngena mbaweu hano walio Janduba na Jerba na Monastiri na Gafsa. Ngabo isolezi habari wanama kumorwa tukufu na soka hanzani mwambieni nimeshelezeni duka ye ajali yo irijiria sonti pia ritsowa wananyasi ribunguza harma ye ummashi komori sha wandu walio Tunisi watirengeze ngozi nuka ya zanowezi kazani husu minja bahiza mndu minja bahamru una japa shiamnike mbali abahe wandu konsuila mathalani wede sisi ramba mje mdo soma huno alafu mje kama tusoma mwede mjikasa kama mwadunge meli zoka zari husu zenogozinu zihusu wandu pia kayari zirenge ukaziri husu sonti pia wede jutsonga rishinde rihuyi o watsuwahi wapashia kwejo mkini wapashie leo ijo mkini ke wapashie maulu hao shao nana wajau eza ufanya izo wajo fanya kwa odo hiyo resha mashahoa na zioni re consuila madhamana hatu wabehane daula ya Komori eza ufanya za urekebesha ndogo hamala zinzi tijiri za uzia za ubirar manzi za kawaida hizo pia odo wajo fanya sha iwajibu ya hatu do ukaya riwapare ukaya watiteka hari watsambeza ngozi kazi jawahusu riparowa na nyasi bao wapanga za ngozinu wabahizo wangu wajemplike watsambe ukangwa zihao hauko tsuzamba watijoja wa zingara kwa wala responsable ya wandu wangamia wandu hafa baizo pia sazibiri kariti ya wakati wa responsibility shanga si wakati wa uhui o watuwahi wadunga lejapawa do yabo hena mrundo na information hena mrundo na malumati hena mrundo na ndongo itsoka uyonzi ijoru husu wanruende haraka waju wa identifie wakayabo wa identifie wa hafa wa identifie wa tsuoni hayabo wa identifie wa kaharme miji waro harso jongo da hubi mana hamalo adoko Janduba wa hata wanru wajubaya evwa watosa za Tunisi o wasaya waenda wanataka kwanzani watu wananyasi wadwenda ramale bavuilo kerkena ramale bavuilo wefanya hazi ujitaka ndambaza mapesa wajewa hudumu ye wa mjio shioni misikana wana manzani wangu wa hili wakarma wanazisiwawi wakafanya hazi no abojo mkini kebaka ya wangu unumwa tena wakafanya mbabiza haziho tena jumkini wake wakayabo kwa jaka yabo sha narsanganye sonti pia ritaheza nongoyo zijoruhusu rihui owasaya raha watu pashia rawatu wenda wa msafara huu ritiri hemrura habekara luhanzari jarma wakati ori hamru yabo wanrupia ngwa jutawa wanrupia ngwa jo uhibu wanrupia ngwa jobziha wanrupia kwa na ukubali wahaja rahui wala wandu ikaya mathalan kama nzo nirenge yena mwana ma husni nidhamu nambe husni wede dhama na mana udabi wandu wala hunu yabo mrukaza yajua wandu kwejo kirike wakayabo hau wende wabira bafujiru wajikala uzamba nabo kaka jazamba yabo wandu waonga rjo ula hasara nabo harma emiji ya bahari ya Tunisi pia iho mahala ko wanutu anzende wabahatisha vile wapashie wende zao yabo tisharti tokanda hunu Sfax harma hana zisiwa wanu wakerkena shabanu hata gabesi ngeho bahari voula wanrui wara wa Tunisia so Tunisi wende Ulaya hunu mahadia dena mne yo monastiri Susa Binzerta bal hata Tunisi mjini ngiabo zodezi habari wanama kumurwa tukufu ngarjo samihilana ikaya nsohamba namneka ikaya nziro hauna mneka kejele ya mru hauna mneka kejajibi ya mru shamime namna nilionga mjihisi ukazana wezo deshwan Tunisi shazini pasa akawa wa Komori hamadami njajo jibi wa mwanamshwa hangu
yemwa na mwana mshwa hangu mdadza hangu mwananya mdadza hangu mjomba hangu mhu wangu mwananya mjomba hangu yike hakayabu njajo jibiwa wala kazi yajo nifanyia furaha desho atsijinga manona ya ta daraja hindini yabo wajau ngelazimo mimi nitsanganye mine ze ahali zaho wanruwanu walu harumo sikitifu risikitihe shawajauri rudiri hezeji daino hemzungu alingwamba sensibilisation ilirelewana ukaya owabaki na revezefa ezejitiade hata riwahui watijopotea yabota mpakada yabo ngamjoni samihi wana mrangano wakati miezi Mungu yajahilia ukaya ngabo wavuka miezi Mungu yajahilia kwa wafariki miezi Mungu wasamihe madhambi mahu ya hao noe matiti ya wabehera maze mbebo zahe miezi Mungu yajahilie wabaki watikena fikra hamada zinu wati atwalihe watipoteye miezi Mungu yajahilie ensi yatu ikauhe ikena maisha mema maisha bora ijotsonga rongo hamada zinu zibunguze katu hauzitsozia mkhalas hata mpakanda abo ngabo mtosoni namwambia ni ukaya sihu ya saya ekamwavenzi